Akari ntere cia Tharaka ni makuromba atongoria na ntuma wendi umwega gutetheria ngina omwe kuma ntere inu uria twire na mawathe na ina kana gakabisi ka miaka 10 kana karia kari form 1 na kenge twe skuru no ntubwa bisi ina uyu uria utwire na mawathe kana ena thina cia kimesiria ethire twagitetherwa ni akari mama nkinyagia kumenyerwa ni mona riu ni makuromba utethio ni kenda tetheka Polo Kabithi gataririe. Gintu thenya charugire ndaruga kagurumbo ya mwankanturania ndangathini wa dini ya Marimanti Tharaka South Sub County muchini oma wa mukuriji Keneta Kamonyo arambombire gutirimana na muthaka uyo gintu miaka 13 ari mucie nyuma ya kirakuga ikaombete kurungwa cukuru nontu bagitumi kirakuga ikamuciari wake atathi cukuru kuruta ngugi ya kwanda thirwa rugire onto botweka jari bereta baginya cukuru Jumamosi bathi kwanda mundu wa cukuru Gimujari wakwata atendi kuthi ira kyo getumite miembe ngatwa kwagia ko mama kuraraga tarumete gintu amona kwagia bisi agaturaga muciaro ngitwe ithina cingi ira mwana uyu yo kwakurukagira bijino ne ona ngwengaterwa ene nkoromba utethia ana mantu makurea dire yabwega mainge no ndale ntarite na kwa genga cukuru ona ko mama na gutwaka mama abantu ega mtonto mithia bwega tanga cukuru ya bonding ya kurara manda me bwega ngaetuka ndurande school amwe mambo ya muye ndathome ngathikuru thong karuta gwira ino to kiaraniria na atori ba mucio ne atikina wa mwana uyu ethiritwe ari kionjo turen bwake na ikitonto atomba kuingiria mwana uyu gwake gioto giake akiri mucio uyu baithiritwe bakimenyagirwo gina wa muciari wa mwana uyu aurankurukia na ukurubonene amona kuigua ena ndwarire mutwikirite kikiri uturo bwake uturo bwao wakagita kurara na gukira ukithura bore kia makinene kia Murungu ni mwana atiomba kuecereria kuria mami wake mwekoro kinya wajirwe na giraga ndagwa ari ya gukurukira kinya tori kana muruagina ora benwe na nwi muruagina akomba ena maisha mamuji wake na komba kumusapote karabwega mathina mainge mono kinya anamwekere wanamurere wanakomama kumuciaro wakwa mbithirite mami uyu wakwa itinda na thina asifoshua anagatiga ingirwaga na kabatu epenya ruti eni au maruke anaka umaruka kemuntawa yani ationa gintu gya kumaruka nakyo ntore mwata gutigwaga ka umarukiri nyama inchini akathia kemuntanga wana akamuntu atimenyi kwa muntirwe asifonao ndakia kiara thaino ari muruaje thaino engatirwe kumarukiri na tirona muntu nyoko muchokia cukuru kuma kuya no tubotekagina ati kwivumbira na ikitonto bakuria endi bwega gwana kinya tongoria bakuthurana kura kwibumiria na gutetheria muci uyu wana njira ya kubakira nyomba mono kagitaga kakambura na nkuruki gutetheria mwana uyu mbe gucoka cukuru gutena wagagugwatana barabangi gutokoromba ntu bagwendi bwega baje batetheria gaceri na bamwakira nyomba nonto kinyangwa atie nacio na bia korea atire na bio nonto oyugi na tiombaga kurema no kanaro metie ya korea motori kanaru agina babangi babomba kumwa korea batwigirwo mami uyu wetu kiao anatigo tumuchobete itokomwigwa kiao mono so atongoria betu batwigirwe kiao ana muruaji orokamba kuigwa achokete cukuru thaino asifonao atura kujitia kiuga akona muntu wa kumuthomithia bwega akuruka na agatethia mucio uyu wakamonya ugunde igwirigiro bwa mwana uyu thirikari kana endi wega bakebumiria na kumutethia ni kingo omba kuigwa akigunikana ukara tana barabangi kuma nturania Thangathini wa dini ya Marimanti Bitu wa Paul wa Kabithi.